20. januar 2026. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Danas će biti povoljan dan za početak novih projekata i poduhvata. Vaša energija i odlučnost će vam pomoći da postignete uspeh. Horoskop posao. Dan zahteva da pažljivo rasporedite energiju. Moguće je da ćete biti suočeni sa hitnim zadacima. Ne donosite odluke u žurbi. Poslovni razgovori traže strpljiv i odmeren pristup. Izbegavajte sukobe koji nemaju jasan cilj. Samostalan rad vam donosi više sigurnosti. Postepeno rješavanje obaveza daje dobar rezultat. Horoskop zdravlje. Organizam je funkcionalan, ali ne u punom kapacitetu. Energija dolazi u talasima. Telo traži pravilno raspoređen napor. Pretjerana aktivnost može brzo iscrpeti snagu. Napetost se zadržava ako se ignoriše umor. Odmor deluje samo ako je kvalitetan. Zdravlje zahteva umerenost. Horoskop ljubav. Danas je ljubavno interesovanje ovna podstaknuto intrigama. Često će to stvoriti same okolnosti, na primjer mamiti ih mogućom budućnošću, ali im još ne daju sve informacije. Moguće je i da će ih zaintrigirati voljena osoba. Mnogi ovnovi, vođeni osjećanjima, voljno će pasti u zamku iskušenja. Bik. Horoskop opšti. Povoljan dan. Njegov početak je pogodan za dovršavanje starih poslova, vođenje računa da niko ne pogreši, dovođenje stvari u red i odlučivanje o planovima za budućnost. Ovo je dobro vreme za komunikaciju. Jedini problem je što ponekad previše obraćate pažnju na sitne detalje, a to drugima nije uvek jasno. U popodnevnim satima možete preći na implementaciju novih ideja, raditi stvari koje zahtevaju kreativan pristup i nestandardna rješenja. Ovdje možete prestići mnoge. Horoskop posao. Poslovni ritam je stabilan, ali zahteva strpljenje. Moguće je da ćete rješavati praktična ili financijska pitanja. Dan nije pogodan za rizike. Oslanjanje na proverene informacije donosi sigurnost. Ne dozvolite da vas tuđa žurba izbaci iz takta. Dosljednost vam jača poziciju. Rezultati dolaze postepeno. Horoskop zdravlje. Organizam funkcioniše ravnomerno i bez oscilacija. Telo traži mir i dosljedan ritam. Energija se troši postepeno i stabilno. Nema osjećaja preopterećenja, odmor deluje duboko i oporavljajuće. Napetost je minimalna, zdravlje ostaje stabilno. Horoskop ljubav. Razjašnjavanje vašeg odnosa sa voljenom osobom može biti blagovremeno i koristit će mu. Ali ipak, bik treba da shvati da postoje i drugi načini da se skrene pažnja na problem. Događaji koji će se desiti tokom dana postavljaju osnovu za zajedničku budućnost u životima jednog bika. Blizanci. Horoskop opšti. Ne gubite vreme. Danas će mnoge stvari dobro funkcionisati, za rješavanje važnih pitanja vredi koristiti podršku zvezda. Dobro će doći znanje i iskustvo stečeno davno. Zahvaljujući njima nećete pogrešiti i nećete upasti u zamke koje postavljaju zlobnici. Slagati se sa voljenim osobama ponekad će biti teško. Ali nećete dozvoliti ozbiljne sukobe, naći ćete način da izgladite grube ivice i održite dobre odnose sa svima. Veče će doneti dobre vesti. Verovatni su prijatni događaji u porodici. Horoskop posao. Komunikacija je intenzivna i zahteva punu pažnju. Mogući su nesporazumi ako govorite prebrzo ili nedovoljno jasno. Proverite sve dogovore više puta. Dan je dobar za prikupljanje informacija. Odluke je bolje odložiti ako niste sigurni. Fokus na činjenice smanjuje greške. Jasan plan olakšava rad. Horoskop zdravlje. Mentalna živost održava dobru fizičku formu. Osjećate lakoću u telu. Dan je ispunjen kretanjem, ali bez napora. Organizam se brzo prilagođava promjenama. Kratke pauze vam prijaju. Nervna napetost je niska. Zdravlje je stabilno. Horoskop ljubav. Zvezde upozoravaju blizance da su na današnji dan njihovi partneri veoma romantični i preduzimljivi, ali nedosljedni i ne uvek iskreni iz raznih razloga. Osnovno poverenje u par je važno, što je mnogo verovatnije u tekućoj dokazanoj vezi nego u neobaveznoj ili tek novoj romansi. Rak.
Horoskop opšti. Ima mnogo posla a niste uvek raspoloženi da se potrudite. Nije problem. Gledajući oko sebe, verovatno ćete naći osobu kojoj možete poveriti sve najteže i dosadne stvari. Odmah razmislite kako ćete mu zahvaliti, čak ni najnesebičniji pomagači neće odbiti ohrabrenje. Biće prilike da naučite nešto novo i važno, da naučite ono što će uskoro biti potrebno. Kreativnost je smanjena. Možda nećete smisliti svoje dobre ideje, ali ćete u hodu pokupiti ideje drugih ljudi. Horoskop posao. Danas ste u poziciji da stabilizujete tim i olakšate radnu atmosferu. Vaša empatija i strpljenje pomažu da se reše potencijalni sukobi. Moguće je da će neko zatražiti vaš savjet ili pomoć u organizaciji posla. Finansijski aspekti izgledaju stabilno, a mala promjena u planovima može doneti veći efekat nego što očekujete. Vaš autoritet raste. Horoskop zdravlje. Unutrašnji mir pozitivno utiče na telo. Osjećate potrebu za tišinom i opuštanjem. Organizam dobro reaguje na sporiji ritam. Dan je pogodan za obnovu snage. Emocionalna ravnoteža jača otpornost. Umor se ne zadržava. Zdravlje je u harmoniji. Horoskop ljubav. Na današnji dan brakovima je bolje da odlože romantični sastanak, postoji velika verovatnoća akutnog preokreta u kojem će izgubiti kontrolu nad situacijom i svojim postupcima. Strastveni impulsi ovog dana unose previše napetosti u odnose. Šaljivi izazov može da se pretvori u pravi. Lav. Horoskop opšti. Početak dana može biti prilično stresan. Lavovi koji su planirali važne sastanke i pregovore u ovom trenutku mogu naići na poteškoće. Morat ćete mnogo da se potrudite da zainteresujete sagovornike i ubedite ih da ste u pravu. Bolje je ne žuriti sa rješavanjem ozbiljnih pitanja, posebno ako se odnose na financije i imovinu. Druga polovina dana bit će povoljnija. Biće mnogo lakše slagati se sa drugima, vaši voljeni će vas savršeno razumeti. Ovo vreme je pogodno za prijateljski ili romantični sastanak. Horoskop posao. Od vas se očekuje stabilnost i ozbiljan pristup. Dan nije pogodan za isticanje ili dokazivanje. Vaš autoritet se pokazuje kroz odgovornost. Moguće je da ćete raditi u senci. Ne tražite potvrdu odmah. Strpljenje vam gradi ugled. Rezultati će biti primećeni kasnije. Horoskop zdravlje. Vitalnost je ravnomerna tokom celog dana. Organizam dobro podnosi fizičku aktivnost. Samopouzdanje pozitivno utiče na opšte stanje. Nema znakova iscrpljenosti, odmor brzo obnavlja snagu. Telo deluje stabilno i čvrsto. Zdravlje je na dobrom nivou. Horoskop ljubav. Danas malo šta može lišiti optimizma ljubiteljima lava, ali ipak ne mogu da isključe manje probleme. Možda će to biti tragovi prošlosti. Inspirisani uspešnim tokom događaja i sopstvenom neodoljivošću, mnogi lavovi su skloni da ih ignorišu kada bi bilo bolje da ih shvate ozbiljno. Devica. Horoskop opšti. Dan će zahtevati upornost. Bez toga teško da ćete moći da postignete ono čemu težite. Na putu će biti prepreka češće nego inače, ali će u blizini biti ljudi kojima se možete obratiti za pomoć. Moguće su dobre vesti u vezi sa radom i poslovnim projektima koji su vam važni. Malo je verovatno da ćete uspeti da izbegnete manje nesuglasice sa voljanima ili svađe oko sitnica. Pokušajte da se ne uzbuđujete, sve ćete brzo shvatiti ako ostanete prisebni. Uspešne kupovine su verovatno. Možete izabrati neke korisne stvari za svoj dom, kao i sve što vam je potrebno za posao i učenje. Horoskop posao. Posao je dobro organizovan i bez nepotrebnih smetnji. Dan je povoljan za analizu i planiranje. Finansije su stabilne i racionalno vođene. Obraćanje pažnje na detalje donosi korist. Ne preuzimajte tuđe obaveze. Red vam olakšava rad. Rezultati su sigurni. Horoskop zdravlje. Fokus je na unutrašnjoj ravnoteži i probavi. Neredovna ishrana može izazvati nelagodnost. Dan je dobar za uvođenje zdravih navika. Lagani obroci i dovoljno tečnosti su preporučljivi. Organizam pozitivno reaguje na red. Izbegavajte preteranu analizu zdravlja. Umerenost donosi stabilnost. Horoskop ljubav.
Danas zvezde savjetuju devicama da odlože romantične događaje do večeri. Bolje je biti u ovom trenutku daleko od dosadne rutinske sredine koja blokira ispoljavanje emocija i bliže mestima koja budi topla osjećanja i neguju nove nade. Moguće je preplitanje ljubavi i prijateljstva. Vaga. Horoskop opšti. Pokušajte sami da rešite sva važna pitanja, niko ne može bolje da se nosi sa ovim od vas. Dan je pogodan za obavljanje nekog zadatka kome ste u posljednje vreme posvetili mnogo energije. Rezultat možda neće biti baš onakav kakav ste očekivali, ali će vas ipak zadovoljiti. Moguće su neobične ponude. Ako ih prave stari poznanici, možete se složiti bez mnogo oklevanja. Pronalaženje zajedničkog jezika sa drugima bit će lakše nego obično. Brzo ćete shvatiti šta možete očekivati od drugih ljudi i kako se najbolje ponašati sa njima. Horoskop posao. Poslovni odnosi zahtevaju jasne i fer dogovore. Moguće je da ćete morati da donesete odluku koja nije laka. Ne odlažite zbog želje da svi budu zadovoljni. Vaši interesi moraju biti zaštićeni. Saradnja je uspešna ako postoji ravnoteža. Izbegavajte nejasne dogovore, odlučnost donosi stabilnost. Horoskop zdravlje. Telo i um su u dobrom skladu. Organizam radi bez napora i preopterećenja. Dan protiče bez većeg umora. Opuštanje ima posebno povoljan uticaj. Energija je ravnomerno raspoređena. Napetost se lako oslobađa. Zdravlje je u ravnoteži. Horoskop ljubav. Ovaj dan stvara odlične uslove za vagama da razviju svoju ljubavnu priču, posebno da učvrste već uspostavljene simpatije i stabilizuju odnose. Ali u nekim slučajevima sopstvena tvrdoglavost ili tvrdoglavost partnera mogu poništiti sve dobre premise. Važno je odbaciti inerciju starih zamerki. Škorpija. Horoskop opšti. Sada vam je potrebno razumevanje i podrška više nego inače. Problem je što voljeni ne mogu uvek da ga daju, čak i ako to iskreno žele. Dubina vaših iskustava nije dostupna svima, a osim toga ne želite da se upuštate u duga objašnjenja. Nekim škorpijama će biti od koristi samo da budu sami sa sobom. Drugi bi trebalo da se sete starog hobija, kreativnost daje snagu. Druga polovina dana je povoljna sa finansijske tačke gledišta. Mogući su isplativi poslovi i vraćanje starih dugova. Biće prilike za unosne kupovine. Horoskop posao. Intenzivan radni dan donosi mogućnost značajnog pomaka. Fokus, samokontrola i diskretnost omogućavaju vam da rešite zahtevne zadatke. Izbegavajte nepotrebne konfrontacije. Horoskop zdravlje. Telo trpi više nego što pokazuje. Napetost se gomila duboko. Organizam se regeneriše sporo. Odmor otkriva skriveni umor. Prekomerna kontrola iscrpljuje snagu. Energija varira u talasima. Zdravlje zahteva rasterećenje. Horoskop ljubav. Danas je za škorpije preporučljivo da se uzdrže od važnih koraka u ličnom životu. Dan odvlači pažnju i stvara teren za smešne incidente koji pod dodatnim nesrećnim okolnostima mogu postati prepreka ljubavnoj idili. Na primjer, ne bi trebalo da birate poklone sada kao znak ljubavi i simpatije. Strelac. Horoskop opšti. Fokusirajte se na posao i druge korisne aktivnosti, dan će biti savršen za njih. Gotovo bez napora možete postići dobre rezultate, a ako se potrudite, postići ćete mnogo. Mnogim strelcima danas će pomoći stari poznanici i poverljivi saveznici. Zahvaljujući podršci takvih ljudi, pobedit ćete jakog protivnika. Mogu biti potrebni mali troškovi vezani za svakodnevne probleme, manje popravke, kupovinu nove opreme. Takvi troškovi neće biti uzaludni. Veče će doneti vesti koje će obradovati i vas i vaše najmilije. Horoskop posao. Misli su vam usmerene ka novim mogućnostima. Ipak, tekuće obaveze zahtevaju pažnju. Prevelika rasejanost može vas usporiti. Usredsredite se na završetak započetog. Realan pristup pomaže u organizaciji. Optimizam mora biti usklađen sa realnošću. Završeni zadaci donose zadovoljstvo. Horoskop zdravlje. Pokret ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja. Organizam odlično reaguje na aktivnost. Raspoloženje direktno podiže nivo energije.
Umor se javlja kratko. Telo deluje lagano i pokretljivo. Odmor brzo vraća snagu. Zdravlje je u pozitivnoj fazi. Horoskop ljubav. Moguće je da na ovaj dan strelac nastoji da smanji ozbiljnost i emocionalnu napetost u komunikaciji sa svojom strašću. Oslonite se na smisao za humor i sposobnost da oprostite hirovima i malim slabostima svoje druge polovine. Neki usamljeni strelci će imati neočekivanu sreću. Jarac. Horoskop opšti. Dan je pogodan za rješavanje nestandardnih problema i pronalaženje odgovora na teška pitanja. Biće vam potrebna sposobnost da uočite detalje, da obratite pažnju na ono što je drugima promaklo. Zahvaljujući svojoj moći zapažanja, na vreme ćete dobiti dragocene informacije, izvući prave zaključke i izbjeći čak i manje greške. Prilivi gotovine su verovatni. Finansijski problemi koji vas muče u posljednje vreme bit će uspješno rešeni. Druga polovina dana bit će posebno povoljna za kućne poslove, komunikaciju sa najmilijima, porodične događaje. Horoskop posao. Poslovni dan je ispunjen odgovornošću i jasnim ciljevima. Bićete fokusirani na rezultate. Moguće je povećano opterećenje. Važno je da pravilno rasporedite obaveze. Ne preuzimajte tuđe dužnosti. Dobra struktura vam pomaže. Upornost donosi siguran napredak. Horoskop zdravlje. Fizička izdržljivost je izražena. Osjećate sigurnost u telu. Dan prolazi radno, ali bez pretjeranog zamora. Organizam dobro podnosi napor. Odmor donosi brz oporavak. Napetost je niska. Zdravlje je stabilno. Horoskop ljubav. Danas su zaljubljeni jarčevi spremni da služe i možda malo pretjeraju. Zvezde nagoveštavaju da će pretjerana uslužnost stvoriti lažan utisak o vama, a ako ustrajete, ugasit će vaš seksualni šarm. Udobna faza u vašoj vezi se završava, budite oprezni. Vodolija. Horoskop opšti. Danas na vašem putu neće biti nepremostivih prepreka. Ovo ne znači da će sve planirano doći lako. Ali bit ćete uporni i sigurno ćete postići uspjeh. Svi će odmah shvatiti, bolje je ne svađati se i takmičiti se sa vama, već sarađivati. Ako vam je potrebna pomoć, nećete morati da je tražite dugo. Međutim, ne zaboravite da nisu svi tako odlučni i samouvereni kao vi. Pokažite popustljivost prema slabostima onih do kojih vam je stalo, ovo će sigurno koristiti vašoj vezi. Za bilo kakve ozbiljne razgovore, druga polovina dana bit će povoljnije od prve. Horoskop posao. Ideje su prisutne, ali zahtevaju pažljivu analizu. Dan nije pogodan za nagle poteze. Bolje je posmatrati i planirati. Saradnja sa drugima donosi korisne uvide. Ne insistirajte na svom rješenju po svaku cenu. Fleksibilnost olakšava komunikaciji, postepene promjene daju rezultat. Horoskop zdravlje. Nervni sistem je preopterećen. Telo reaguje nepredvidivo, odmor ne donosi odmah olakšanje. Promjene raspoloženja utiču na fizičko stanje. Potrebno je isključenje od spoljašnjeg sveta. Energija varira, zdravlje je nestabilno. Horoskop ljubav. Na današnji dan lični poslovi Vodolije su stabilni i pod njihovom potpunom kontrolom. Pojedinačne nevolje neće pomračiti njihov ljubavni horizont. Mnogi Vodolije će pronaći optimalnu ravnotežu između romantike i zdravog razuma. Ako se partner složi sa ovom ravnotežom, odnos će postati blizak idealnom. Ribe. Horoskop opšti. Početak dana bit će zanimljiv i obećavajući. Otvaraju se primamljivi izgledi, otvara se prilika da se ostvare neki stari planovi. Ponašajte se odlučno, pokušajte da ništa ne odlažete, slušajte nagovještaje svoje intuicije. Postižete čak i više nego što ste planirali, a pritom uvek obraćate pažnju na detalje i izbjegavate greške. Druga polovina dana prolazi mirnije, dajući šansu da završimo ranije započete stvari. U ovom trenutku nisu isključeni prijatni susreti sa starim poznanicima, prijatni razgovori sa prijateljima i drugim ljudima koji su vam dragi. Horoskop posao. Osjetljivi ste na suptilne promjene u okruženju. Lako prepoznajete raspoloženje drugih. To vam može pomoći u poslovnim kontaktima. Ipak, konkretni dogovori moraju biti jasni.
Ne oslanjajte se isključivo na osjećaj. Kreativni pristup donosi rješenja. Mir i tišina podstiču produktivnost. Horoskop zdravlje. Unutrašnji mir pozitivno utiče na telo. Organizam reaguje meko i uravnoteženo. Dan je pogodan za oporavak. Energija se obnavlja postepeno. Nema napetosti, harmonija je naglašena, zdravlje je u veoma dobrom stanju. Horoskop ljubav. Danas zaljubljene ribe treba da budu opreznije i da ne preuzimaju inicijativu osim ako ne nastupe kritične okolnosti, zaslepljene strastima rizikuju da podlegnu emocijama i lome drva. U početku neće škoditi da naučite kako da upravljate svojim moćnim temperamentom i akutnom osjetljivošću.